Pagmasusyan tayo pong ini, solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Talakad tampot, makyabi at kindalit na pamuklat. Miditipon tamo pong ini, anting meto nga pamilya, king lagyo ning iba, ampuaning anak, ampuaning banale espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Diyos pa ating pamakyagom ning banale espiritu manatili sang parati kaya kayungan. At kaya kang timurin. Maya paabak po kaya kayungan. Maya payabak po. Kaniti pong misa pagselebran tayo ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Awsan taya mo rin pong solemnidad ning Corpus Christi.
Kapatad si siyantalang ngini rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Itamongan ko, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip pamano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulin itay panigapo ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalain niyo ko, King Diyos sa ginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, patawara no ring kasalanan tamo at paratita naman sanang manatili king tapat akasal pantayanan kaya ang gaking idala na katamo king bie alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ela katanggap-tanggap kaya karing sakripisyo mi, nung emi itagulaling ing kaya kang sarili kaya ka, at king balang metong at metong. Makatalakad kaya harapan mo, aalangaliwang sakripisyo nunemo king pakamalan mong anak, ami bubuking kayang daya, paulining lugod. Katmuan mo kami king kayang espiritu, ban-i kami man, miye kami alangalang kaya ka, at paraking metong at metong, kambering makabukla tapalad, at makasariling lugod, ami bubuklod karing sabla, at susuyo karing sabla. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Inyang mibalik kay Moises, karing tao sa elitanangan karela, ing sablang yuyutos nat patupad ning Gino. Ngarangan me kibat, king metong mong siwala. Tuparan milangan, ding sablang kautusan, abinye ning Gino. Binili nangan Moises, king metong nga kautusan, ing sablang inutos ning Gino. Itang kabukasan, aba kamaranon, mitalakad diyang metong nga altar, king lele ning bundok, at sakaya mitalakad 12 asyas abato. Ing balang metong kareti, may ngayon tulid diya king metong karing 12 ng tribu ning Israel. Kay bat tinuruyang mapila na kayanakan alalaki, ban mampang sakripisyo, karin para king Gino, at midaon mapila na baka bilang sakripisyong pisulusulwan. Kinuha ng Moises ing kapit na king daya, at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan. Kay bat na nita, kinuha ni ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao. Tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Gino. Kinuha na kanitang Moises ing daya karing lunanan, at pisikanan no ring tao. Nga nakarela. Iti yaing daya ning kasunduan, at tinatag ning Gino, kambeyo, kanitang binye no reting sablang kautusan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Kunan ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Gino. Kunan king kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Gino. Nano ing malyari kong ayam pang king Gino, king sablang maya padepata na kanako. Kaya ka kong yampang alak amanyaman, bilang kapasalamatan pimbinye ng kaligtasan. Kunan king kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Gino. Panamdaman ning Gino nung ing metong karing memalena Mateya. O Gino, ako ing kekang talasuyo. Susuyuanda ka, anti mo yung pamanyuyo na keka, ning kanakong indo, king kamatayan, linigtas mo ko. Kunan king kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Gino. Keka kanakong idawon, ingayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Gino, kakulang tuparan, king katipunan ding kekang memalen. Kunan king kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Gino. Pamamasang ibat king sulat karing Hebreo. Dapat ngeni dinatang ni Kristo,
ing matas a sacerdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan na laluyang maragul at alayang kalupo, eregewaring tao, nga nawari, eya kabilang karinglelangan, ketiking yato. Misan niya mulinob king kabanalbalanan alugal i Kristo, at ito sapat na para kapilanman. Eradaya ring kambing at biserong baka ing daralanang dinawon, anting sakripisyo, nune ing sariling dayana at apakyabutan na ing alananggang kaligtasan para kay katamo. Nung ing dayara ding kambing at ding toro at ingabu ning dungalagang bakang dilukan, pipisikda karing taong lalawanang midungisan ning batas. Malilinis laking sablang dungis ning laman. Lalong maigit palak kaniti ing arapat na ning daya ng Kristo, aking kapamilatan na ning Espiritu, alanganggang dinaunay kayang sarili bilang ganap a sakripisyo ing Diyos. Ing kayang dayayaing makalinis karing puso tamot kaisipan, ban manibat king sablang dapat ayalang kabaldugan, asuywan tayo ing Diyos amabye. Uli na niti, i Kristo yaing talapamilata ning bayong kasunduan, banding sablang inaus na ning Diyos, kamtanday nga lananggang kalam, ape nga kuna. Malyari ti ulining kayang kamatayan, ame kapagligtas karing tao, king miyayaliwang kasalanan, da kanitang makasakop pa, king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Inginu manatiliya kaya kayo, At kay kangan timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya kay kao, Ginoo. King mumuna ng aldoning piyesta na ning tinape alang lebadura, aldoning pamakamate biserong tupa para king Paskwa, kitnan day Jesus ding alagad. Nuka rin mo buring isadyami ing apunan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa ka rin kayang alagad kambe naniting panabilin. Muntako king syudad, sa lubunga na kayo ka rin ning meto nga taong magdalang bangang danum. Tukyan niya king bale sa langyana. At sabihan nyo king makibale, pakot ang naning maestro, nuya ka rin ning kwarto, api panganan miring kanakong alagad,
kinga po naning Pasko. At iturunay kaya kayo ing maluwala sa kwarto babo, makaayos ya at kumpleto ya gamit, karinyo isadya ing apunan tamo. Mekola ring alagad at mintalaking syudad, at ikit da ing sablang lerawa ng Jesus karela, at si Jare nga po ning Pasko. Kabang mamangan la, kinang wayang tinapay Jesus, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso ne ing tinape at binyene karingkeyang alagad nga na. Tanggapan niya itiya, ing kanakong katawan. Kay bat nanita, kinuha ing kopa, at pe pasalamat siya king Diyos, binyene ing kopa karela at minum langan. Sinabi ng Jesus, itiya ing kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakalatao. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nako pa si bayong minum kaniting alak, ang gakingaldo ay inuman ko ing bayong alak, king kayarianan ning Diyos. At kay bat ding kinta ing metong adalit, mintala king bundok ding olibo. Kapatad, ding mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, maya pa abak kaya kayungan. Payapayaba. Pwede po yo pong pakigrit, maya pa abak, din kaya kayo pong kasiping. Sige po, pakigrit yo po, maya payabak po. Isundo tayo pong panalangin, ing kaya kayo pong parish priest, tinyapin po ya kung at syuking harapan nyo pong ngeni, uling elilan ke, uling kailangan na pong painawa, kailangan na pong mag-quarantine, inyapin po yabe taya naman, karing kaya katamo pong panalangin. Karen din pong makisan metong kaya katamo, king live, maya paabak din po kaya kayo. Pwede pong sabihan nyo king kasiping nyo po ngeni, mas mayap ka pa king abak. Sige po, sabihan nyo po. Maniwala ko po na mas mayap ya pa king abak, king kasiping nyo po, yako po. Paniwalan ko balo yun po, nung atyo ko po ngeni, king point of view ko, kabang akakit da kayo po, agyang maka-face mask kayo po, makatagkil pa mo rin kapanamdaman kasi agyang atsyuta pa rin po king libutad na ning pandemya, o yan po kayo, papasyagyo, yung kaya kayo pong kasalpantayanan, ninyapin po palakpakan nyo po, din kaya kayong kasiping. Para po king kaya katamong reflection king ebanghelyo tamo po ngeni, inyang minsan po, kwento da po ding pengari ko kanako, pagdiskitahan da po, napakwalang blood pressure, pakwala pong presyon, ini kasing siping mi pong bale, atin lang digital, apangwang presyon, inyapin po apikasunduan da, na uling alano man pong gagawan, pakwala pong blood pressure. Imapo po, anyang lintoya po yung resulta na okay naman. Yung kayang blood pressure, o ning itatang ko, anya pong luntoya, yung resulta na ning kayang presyon, mata siya pong bagya, yung kayang presyon. Mata siya pong bagya, yung kayang presyon. Inyapin po anyang ikit ne pong tatanging presyon na, uling itatang po, medyo matakot yarin po matatakotin niya po itatang ko, o tanyang ikit ne po yung kayang blood pressure, bagyaya mo naman pong matas, migbawas siya pong nasi, migbawas siyang kakanan, makanyanta naman po, itamo po, panuwalan tamo, ing kakanan tamo, ating yang epekto, king katawan tamo, ing kakanan tamo, ing papalubta mo po king katawan, sigurado yung ating epekto king katawan tamo. Nung bisa kang sumanting kutis, pandalasan mo ring kamatis. Nung bisa kang sumanting kutis, pandalasan mo ring kamatis. Nung bisa na kamang mayataki, pandalasan mo ring chicharon, ampung tabanan ning babi. Nung bisa kang mayataki, pandalasan mo ring chicharon, ampong tabanan ning babi. Nung bisa kang manigyawat lalo, ding mani, ilang pandalasan mo. Ang sobrang matamis, umuuwi sa diabetes. Ang sobrang matamis, umuuwi sa diabetes.
Nung pendalas mo yung ice cream, manabakang lalo. Kumain ka ng gulay para humaba ang iyong buhay. At in epekto, ing papalubta mo king katawan tamo, king sarili ng pulay ning katawan tamo. Kaluguran kong kapatad, ngeni po, pag masusyan tayo, ing solemnidad ning katawan, ampong daya ng Kristo. Every time po nasisimba tamo, ing papalubta mo po king katawan tamo, eya mo po simpleng tinapi. Tandanan niyo po ito. Eya simpleng tinapi. Ing papalubta mo king katawan tamo, at inyang epekto, king katawan tamo, at nino ing papalubta mo king katawan tamo, alang aliwa, nuning katawan ng Kristo. So I invite you, my dear brothers and sisters, ngeni pong selebrasyon tamo, kutnan nyo po din kaya kayong sarili. Every time po nasisimba kayo, at tanggapan niyo po ka rin kaya kayong palad, ing kakamal-kamala ng katawang Kristo. Potang isubo ye po, potang akmulan ye, potang manalaytay ne karing uyat ampong daya mo, ing katawa ng Kristo. Nano kayang maging epekto po kaya kayo? Kalwal na po ning pisambanay ni, nino po i kayo. Atin ko pong balo, kaya rin ang sinimba, kauli na po king balena, aba, panguli sa kano po din kayang pamilya, pangamwana no po din kayang anak, at inyang epekto kanta, ing katawa ng Kristo, at ingkudin pong balo, kalwal daking pisamban, kaya ridang mig communion, lakwas lang maging malaram, lakwas lang maging mapamurait, lakwas lang maging matamad, lakwas lang maging marok. Ataw, my dear brothers and sisters, I invite you, sana po, sana, itatakta mo po king kaya katamong isip ampong puso, na every time nasisimba tamo po, tanggapan tayo po ing komunyon, sana sopa nakatamo pong mas kumaba pasensya, mas maging maya patao, mas maging tuto. Sana po o yaning sasawp na kaya katamo, potang tatanggapan tayo, at papalob ing katawa ng Kristo, king kaya katamong pamibiyebye. Kasi po ing tutuking kutang, my dear brothers and sisters, ot tinape, ot alak, ing pinili ng Jesus, maging katawan ng pong dayana. Ot niya mo memiling aliwang bage, ot niya mo memiling musika, sana sinabi na kaya katamo, I am the music of life. What sinabi na I am the bread of life? O na mo po sinabing I am the chair of life, I am the table of life. O pinili na po, ing tinapi ang pong alak para maging katawan ng pong dayana. Uling kaluguran kong kapatad, sana po ay ning tutukita mo nga realize. Kalupa na ning pamangan, sana po realize tamo ing hapong Ginu, kailangan tayo, king bieta mo. Kailangan tayo. Kasi ing pamangan tamo po kumabye, nung alayo. Lalo na pa mo po kaya katang kapampangan, ale. Agyang tuyo mo ang pong balasen na singulam tamo, ay kanyaman tamo pong sapulyot nase, ale. Kanyaman tamo pong mangan. Ita mo po mahilig tang mangan, ta kumabye na alang pamangan. Sana makanta po yung realize tamo, kening selebrasyon tamo. Nahinga pong Ginu, nano maning dadalanan taking di, nano maning pagsubok kaharapan tamo, kailangan tayo nga pong Ginu, kailangan tayong makayantabi. Ene po kalupa ning atdu, ning tonsil, ning appendix, pwede ko pong may opera, pwede ko pong kumabye na alalo po rin. Inga pong Ginu, bala mo po suya. Tamo po kumabye nung alaya. Pinili ne po yung pamangan, bantang pawagan na kaya katamo, kaluguran kong kapatad, every minute, every day of our lives, sana iyang gawan tang sentro, na nung makanano tamong kadalas, mamangan king bieta mo, makantataya naman sanang kadalas, agaga na ka, ingapong Ginu. Kaluguran kong kapatad,
ingaldo tamo po ngayon ni espesyal yan naman. Uling sebayane po ning anniversary da po di Brother Chodulo, ang pong Sister Rosario, ne, kay dakanda po itsura o ne, makamaputila pa mo pong imalan. Baluyo po, kabang lalawin ko la po, o yan po siguro yung meging sangkan nung bakit miras lang 50 years. King karelang pamikalugod. Kagyang ako po siguro kutnan, ingapong Ginoo. Yang sentro da siguro, king karelang pamikalugod. Aware laman po o ali, wari paniwalan tamo nung nuka rining lugod, karinatsyuya, ing Diyos. Balu daman po'y tao ali, pero mabiyayay nga pong Ginoo, king pamibiyebiyeda. Inyapin po yung imbitasyon kaya katamo kaluguran kong kapatad, itamo pong misulusulu king katawan at dayang Kristo, wari makanyan tamo po pangadi, king misa, mapakumbabaming pagamuwa mo, king ika misanang misulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal na Espiritu, na ikaming sisimba keni, na ikaming magkomunyon, na ikaming makinabang, na ikaming tatanggap at papalub king katawan at dayang Kristo king kaya kaming katawan, maging metong kami mo sana. Na nung makananudang tinipuning trigo, bantang makabuulang metong at tinapi, itamo man po sana, maging metong tamo. Aliway tang mipapanyira, aliway tang mipapaninton busbus king balang metong at metong, nune sana ing katawan at dayang Kristo, gawa na katamong katawa ng Kristo. Sana ing pamananggap taking tinapi, itamungan po nga tsukeni, gawa na katang katawa ng Kristo. Wari po king kasal, makanyan po ing kaya katang sasabyan, ing lalaki ang po ing babayi, maging metong na lang katawan, metong alaman, ing gagawa na ning katawa ng Kristo, sana gawa na katang metong. Karempong pamilyang watak-watak kini, sana po, o ining maging sangkan nung bakit realize you, na kailangan mi kakasundo tamo. Kasi nung atin yaman pong pangarap nga pong ginukia katamo, yapin itang misasan metong tamo. Itang potang akakitayeng balang metong at metong kaya katamo, akakitayay Kristo. Kanya pong minsan, kitnan kaya po'y mako. Nga kung makanyan kang mako, ma, kapilan mo mo sabing masaya ka anting pengari. Kapilan mo mo sabing masaya ka anting pengari. Ko po balo nung makantini mo naman ning pakibat da, di tatang Chodulo, ang po'y mami Rosario. Kitnan kaya po'y mako, sabi ko, masaya ka po tang bayo ka reband. Masaya ka po tang may kasalikang bayong bag. Masaya ka po tang bayo laring sandals mo, nga kung makanyan, may gibat siya po'y mako, masaya ako nga na. Masaya ako. Pero balo mo nung kapilan ko mas masaya nga nang makanyan, potang akakit kung mikakasundo kayong mikakapatad. Potang akakit kung mikakalugod kayo. Po makanyan, karing pengari po keni, ala pong aliwang kaparising saya, potang akakit pong mikakasundo, ring kaya kayong anak. Nung palanging apong ginuyang kaya katang pengari, baluta mo po nung nanong maging tulana, ing tipuna na katamong anting metong, ning banal ay Espiritu. Ating ko po nga panalbeng movie ne pong kay, pinikula ne pong John Lloyd ang pong Bea. Itang pinikula na yung title na po A Second Chance, tungkol ya po king kasal. Nga na pong John Lloyd, ketang pinikula, magsimula ngayon nga na wala nang ikaw at ako. Wala nang ikaw at ako. Ang meron na lang tayo. Ang meron na lang tayo. Manibat ngini nga nang makanya na niyang kinasala, ala nang ika ang pongako. Manibat ngini nga na, ita muna. Ita mo nang marap ka ring problema, ita mo nang miyabe hanggang.
Kaluguran kong kapatado, yan mo naman po sanang sabihan tamo ka rin kapara tamong tao. Manibat sana ngini, ita muna. Kasanting na po yata ning San Luis, nung metong kayo mo katawan, nung eko po kawakawani, nung eko po pate-pate. Sana po o yan nga realize tamo. Pwede pong subukan tamo, harapan nyo po din kaya kayong kasiping. Sige po. Harapan nyo po din kaya kayong kasiping. Eko po marine, maka-face mask naman po. Sige po. Sabihan nyo po king kasiping you, hello, ngayo po. Sabihan nyo po king kasiping you, balo mo, kabang lalawenda ka, pansinan ko, ot katsura mo. Halipo. Joke yan mo po ito. Ulitan tayo po. Sabihan nyo po king kasiping you, balo mo, kabang lalawenda ka, pansinan ko, kaluguran da ka pala. Pumanyaman king pakiramdam, sana po ing selebrasyon na ning katawan at daya ng Kristo, potang papalub tayo po king kaya katang katawan, alata sa pungaliwang isipan, nuneing misasan metong, at mipapanyawok tamo. Nung buri tayang tumulaing kaya katang pengaring at syuking banwa, sana itamo na pong gawang paralan. Nung bakit makanano tamo pong ipaltoing pasensya tamo, na misasan metong at mikakalugod tamo. Amen po? Halakad tamo pong ngini. Ipasyag tayo po ngayon kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya Tayo ko. po, King Diyos, pang maipayan tuto, di na lang kimbanwat siya to, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga kinuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo. Lalam, nibait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dos, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, pang maipayan tuto. Iba't ka rin, magbalik siyang naman king. Sasalpan tayo, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangat subli ng mebye, ring mete, at king biela na hangga. Amen. Makatipon taketi king lagyuning sinubling mebye ginu at sasalpantayanan tamong at syuya keni busal tamo, kambening kayang amano at ning pamangan at inuman, ning kayang sarili. King lubos sa kapanaligan manalangin takeya, ginu pakisan metong mo kami king lugod mo. Ulitan tayo. Ginu, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para kay Iglesia ng Diyos, imbalayan ng Diyos. Bain kapag kasusyan king Ekaristiya, pamisan metong naktamong, may gitpang matalik king ginutang Yesu Kristo, at panatilian na katamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king yato ng nula, abibye, bang manibat king pamasalag ni Ngaldo, hanggang na king panalabog na ning banal sakripisyo, idaw niya king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka rin Kristiyano, bagi matampang pamagbasusi king Ekaristiya, pagkaluban nakatamong sikanan, sumuyo king yatong iti, kapamilitani, pamanggawa, naniting alang patnat susulong, king pamaging yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka rin Kristiyanong melili, kindalan papunta king pisamban, bang atalastas daking nung alayo ing Ekaristiya, elang malyaring mibibye, antimong Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king komidad ng kakatamong parokya, bang itamong ang sumulong tamong king pamamye uglaga at lugod king banalakas Ekaristiya, pagkapilan man eta dumayo kaniti, ipanalangin ta king Ginoo.
Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ginong Jesus, kabilugan da kang pusong pasalamatan para karing maula ng kalam ning Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasiknangan king katawan mo't daya, ban apatutunan mi ing pangayatsyu mo kaniting kekeng yato. Maging ginura ka sana kapilanman. Amen. Alakad tampo. Manalangin kayo kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, tindaon ka rin gamat mo, king kapuri at ikaligay ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ng mabilong ng Santa Iglesia. Ginoo, manano na sanang ing tinape at kalis adarahon mi, iyatad na king kaya kang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Itiyadwan mi king lagyo ng Ginong Jesus. Amen. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kan timurin, yat nayoring puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesukristong ginumi. King tauling apunan, kabang makalukluk ya king lamesa, kambering kayang apostol, dinaho na ing kayang sarili kaya ka, anting alang musing nga kordero, ing matatanggap ayayin, ababye ganap akapuryan kaya ka. I Kristo binyene kaya kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa,
ban ipagkalam na kaya kami ingkayang makakabus sa upaya, manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo at pasiknangan mo king kabanalan. Baning pamilya ning meto ketawan, lumakad yaking sala ning metong akasal pantayanan, king metong apami samak ning lugod. Lalapit kay ngini kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingyato makisan metong yaking banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandak at pupuryan, manggaman kapilan at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa tingayin king espiritu mo, ban para kaya kami maliyari lang katawan, at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami dawon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikayungan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya kaya ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banale espiritu. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming papa, i Florentino at Ipasiano ding kaya kaming obispo, ding sablang obispo, pari,
diakono, magpari, at ing balayan ay natbus ning kaya kang anak para kaya ka. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling niye at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring sablang apostol, Isan Luis ing keking patulunan, at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian, king kiyakabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kiyakang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king ngalanangga. Ngini po, king lugod at kasalpantayanan, manalangin tamo king ipatamong at syubanwa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanan ning kiyakang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabos. Malugod mingib pa, ing ginuming Jesucristo wa kaya kang anak, sinabi ng karingkayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo siya babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia.
at pamayapan me ampon biluga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili siyang parati kaya kayungan. At kekan timurin. Ipakita mo po ngeni ing misasan metong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad la ring mayayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatang pantanggap keka. Dapat yagkas mihay nga mano mo at kumayap na ako. Ing katawan at dayang Kristo isadsad na katasana, ang gaking biye alanangga. Amen. Amen. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagay, at pag nasangkuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan me itong keng lubusan, ing sarili ko keka. Mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
makapasalamatan po karing kay katang sponsor, Couples for Christ, 50th Golden Wedding Anniversary of Mr. and Mrs. Chodulop and Rosario Pangilinan, Attorney Severino Santos, Cito Carlos and family, Edgar Jane E.J. Carlos, Rodel Punsalan and family, Ramon Sagum and family, para karing mag-birthday, Erlinda Borja, Joan Pacheco, Rosalinda Maglangke, Janine Joy Soriano, para king guidance and protection ng Corazon Perez and family, para king speedy recovery ng Ismael Reyes, para karing kaladwadari, first death anniversary of Edgar Puertes, 40 days of Ruben Catalig, Amor Antonio Reynaldo, Bonifacio Milagros, George Jose Felix, Roel Birinya Feliciano Sr., Feliciano Jr., Josepina Lourdes, Gia Ruben Jeremiah, Rosita Lazaro Charmaine, Leticia Sotero Marito, si Claude Tampu para king Horacio Imperator. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit na igpami, lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal na tao. Aduan mingini keka imbalikdan mo kaming mit mong lugod at yatsyat meke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa, at lokal, ban mamililat sa alila mo karet ang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambiyaning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang, kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalaman mo ke kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kareting alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayran mo kami, king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puling kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili ing aklis mikeka, king kagulangan mi nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanun man na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Luis Gonzaga,
Manalangin tamo. O ginuming Jesucristo, babiye mo kaya kami, ing kaya kang katawan at daya king Eucharistia, anting metong atanda king agyamang ngeni, karake mo na kami king biyemo. Manano na sanang akam tanming lubos iti king kayarian, anong nuka mabibiyat magari, manggaman king alananga. Ing ginumanatili kaya kayo, at kaya kang timurin. at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingi pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne umen ako king kapayapan. Salamat, King Diyos.